Banam dan kanu-kanu jingkul mar jemut jongki Samla watkam ki badai ban pendap ya physical efficiency test na kabenta ki pos beper hakatanat Homeguard na kadaw bapen sange sendat ke Central Recruitment Board Civil Defence and Homeguards Meghalaya kala penlang yo menteri beri kemi ya kini katanat ubak Comingone mbon ban ai ke jing pensyai. Habakran cikilat pathai kubor haka South Tarik Urisau araja arpusau ubak Comingone mbon ulaong. Maka jing pensange ban le ikapet kadai namar ke jing bom Ïohlad ka Mariang daga boong. Bagi baladap ban le yakani katas kin sayok Biang Ïohlad ban le andala Ïohlad ka Mariang. Kadang ke recruitment jongi po ka department sedang kan recruit Kyrwoh ladder. Bagi sedang mentah po Shillong along kasih jantia sektor nadu kelai peltrik. Di snibok ba Mariang kam Ïohlad slap nadu artrik laitrik hadu meneru slap di dalam kijong ki khamat nilai inspection netang step untuk jendel sting lah poin tu sebab sedang kena kecilnya mereka joki lah poin tu ni lah bagaimana kamu fit ki begini mereka yang kadang-kadang ni postpone di nila keren ni gitu di kandidat bawan minta setiap umum bidon komisi ajar tam lah hewan kila agree kila nama kikir ustupu bah kemudian kejongi kalau kabom long fit ki bikin mereka yang kadang ni kan sangat nong postpone means Ïohlad ki hadu bendarang kabel nadu artrik lah setelah day nadu artrik nila ban Biang ki bikin tang lagi mereka Biang ketua kemak sebegi lagi yo kanum stansu lagi mereka Biang gitu ni Ïohlad ki syong ha ke bekilong willing man mereka tak syong tidak apa yang kita cakap. Ai kena ai bawan ne sia japtam kila ekman. Kila i do jom kemat dia kejimlong jiman kemadan. Dia nadu ke artrik suruh laitrik sautrik ne sautrik klaim penre ar laitrik tu kena gila pennya merek Biang. Tala deki tu kimat sebekila debio tu sengi na deki merek Biang ketu kemak su kanum stansu ni chin be do ketman. Lalu ai try kan ya kayu. Depend naga le sun benang nomor wa nimla kono dum taga sun benang kat kum warning jong ayu kadang non slap tadi ni seperti through website ne nila ban call po department ni call ni candidates baru tiba magladon ni ke phone baru ki baru kila ban check hari website jong ke department lanong ni kot Biang ki ni persyang ban long fair kan long transparency dan gaya biru gila ban complain kila nai Saya nak kim komplain pak. Cakap department tu ni, cakap board, don recruitment board. Kini kemudian kedon haka modding dia, kemudian ke head office jom ke bukat kedon hati. Kedon south pak south sandili post berok. Kijong ki SI kedon, ki catsman, tag driver, NC. Non-comrade. NC means non-comrade. Kene kajing mare kamat sedang na mana? Sedang na doka like putri. Ki candidate can take almost kila adapt. Adapt kan? Masa station run. To be post driver ki balong vacancy ki don Southly. SI. Sub inspector. Aspa pra Southly ki don ki Catsman. Kanyo tuli ki post driver. Siswa asal tuli kedai ki non-competent employees. Total baru kilang, mana kemudian total? 6 stars. Out of 22,000, this is past the TET around appeared 9,036. Then passed only 4,825. Failed 4,211. Into 11,786 is completed. 11,786. 86 completed. Yes, completed. Okay. In Shillong, the total candidate who applied for this, who qualified for this is 10,688. As the male candidates completed 3,161 candidates qualified for PMT and participate in PET.
1,322 candidates passed the PET and 1,439 candidates failed the PET. Kon ba iet, ngiju syat jing baman lah kasngi. Hatu ngilaju perkat bah. Kabam kabang ngibam katain ya kamet jungi. Mai ki juba mi kini ki ju ki jing baman la kasngi. Bali kene ka jing kelimenta. Kato kadukan ration bapen yai uba raju. Uya thu yang ah. Nrai man kapor nyem juyo ai kajing bam ki batai kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kman. Ba, kumnu ngan lai nakini ki jing stam. Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukam bam jong pi. Bunsen ki long kmi bat ki khlong khana yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantai ya kamet. Ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam. Baro kindon kajing bam ka bantai kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Ya kini baro pila ban yo na kajing bam badi ha kidukan ration. Kata kemut ngidan yu kau. 45 pa biang bhabat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon, ka fortification jong kau, kandum kata ya kajing mat ba kajing long jing man jong kau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kon. Om dan jing pher la da dei ha karukom bu ni rukom shet. Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni u kau. Okum ta. Te kon, ka jing bam ba ai ka kot ka kya, bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi. Hatu dang dan ki jing bam ba kham ba ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.